He ho tērā hō hei kōkohu atu ki roto i te whakatōpūranga rawa a Waikato Tainui. No te ata nei i whakatūwherahia ai ngā kuaha o te Novotel Hall e tata ana ki te papa wakarererangi o Tāmaki Makaurau. Hei tā Tainui, koe nei te ara e takahia ana e rātou, hei pāinga mo o rātou uri. Kei te rangona, kei te kitea whānui tia ngā hua mai ngā rawa a Waikato Tainui ki te motu me te ao. I tai mai a kingi tū heitia ki te ārahi tōna iwi me ngā manuhiri, hei takahi te huarahi kua horahia e rātou, hei whakawai te hunga karore e te ao kia tau mai ki konei. E roto i ngā wiki, kua ki tēnei pare. Nō reira ko te tūmona ko kia ki tonu tēnei pare i ngā Waikato. Ono te kaumārima miriona tāra te utu mo te hōtera nei, te tua toru mo Waikato Tainui. We're a 70% owner and adding in a commercial sense to our balance sheet and an operating sense with our partner, but also an opportunity for Waikato Tainui members to be employed here. Hei tā Waikato Tainui koe nei te kuaha ki te ao. Ko te tirohanga tuatahi ki te hunga ka whakaeke mai mo te whakataitai ipu o te ao. Koe rā te whakarite, mainoa. Kia puare ngā tatau o te whare nei, i mua mai i te whakataitai mo te kapu o te ao. O te tuki tērā. He kaupapa tēnei i timatahia i te rika o te ariki nui te ātairangi kāhu, kia tū he papa mo tōna iwi ki konei. Ko te ariki nui te ātairangi kāhu i tōna wā, i hono mai rā ki ngā whakahaere o te e poatane. Ka mutu ko e rua ana hia, ko te marae, ko te tuki tēnā. Ko te whare nei, ko ia tēnei, ko atu nei tēnei rā. Nō reira ko wai atu i ngā whakatipuranga hei kina ki te kaupapa, ko rātou hoki ka whai i ngā hua nui. E ki mai ana, e kore tēnei whakaoranga e huri ki tua o ngaku mokopunu. Nā tāwhia o tērā kōrero i tērā o ngā rautau, kei te mana tonu tērā kōrero. E kore ngā rangatahi o Waikato Tainui e noho pōhara tonu atu, whanake a kenei, nā te āhuatanga neina. Ina ko te tūmana ko ka eke a noho ki ngā kai noho ki konei, ki tū haha o ngā reo kinaki o Tainui. Irina Smith, Te Karere.